Cilj skupa bio je da se privrednicima predstave praktična znanja i alati za efikasno upravljanje problematičnim potraživanjima, pravovremenu naplatu i izbjegavanje grešaka koje mogu ugroziti poslovanje. Poseban akcenat stavljen je na to da potraživanja ne treba posmatrati kao teret, već kao imovinu koja se može staviti u funkciju daljeg razvoja i očuvanja likvidnosti kompanija. Sednicu je otvorio predsjednik parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Valjevo, Dragoslav Nikolić, naglašavajući da je interesovanje veliko jer gotovo svaka firma ima nenaplaćena potraživanja. Danas imamo sednicu parlamenta privrednika Mačvanskog i Kolubarskog upravnog okruga na temu nenaplaćena potraživanja i načini kako da nenaplaćena potraživanja zapravo ne budu opterećenjem nego kapital privrednicima. Tendencija nam je da izmestimo održavanje parlamenta iz standardnog sedišta Privredne komore u Valjevu, pa tako da je drugi put da je sednica u najlepšem mestu u naša dva okruga turističkom u Banji Koviljači i ovog puta i u možda najlepšem objektu u celoj Srbiji sa početka prošlog veka u Kursalonu, tako da je to prilika da i naši gosti koji će doći danas na ovu sednicu upoznaju bliže i Banju Koviljaču i našu turističku ponudu i naš grad. Sednici je prisustvovao i gradski menadžer Loznice Dejan Stalović, istakavši da je zadatak lokalne samouprave da bude partner privredi. Mislim da je pre svega svrha ovakvog sastanka kada je lokalna samouprava u pitanju da budemo prisutni, da čujemo to šta oni rade, sa čim se susreću i da eventualno ako smo u mogućnosti ponudimo neka rešenja ili da možda posredujemo naravno sa višim državnim organima u smislu prevazilaženja poteškoća u realizaciji nekih njihovih projekata. Mislim da mi kao lokalna samouprava smo činili dosta u prethodnom periodu za razvoj privrede u našem kraju, da pre svega dovođenjem investitora smo uspeli da stvorimo takvu klimu i unapređenjem infrastrukture, da dovedemo investitore i da zaposlimo veliki broj ljudi, ali naravno onda privrednici nastavljaju sa svojim aktivnostima i svakako u svom radu se susreću sa određenim ili poteškoćama ili nekim dobrim stvarima koje svakako, kažem, treba da čujemo. Zato je dobro da budemo prisutni, da razgovaramo, da razmenjujemo iskustva, a mi iz lokalne samouprave prvenstveno da saslušamo i da eventualno ako smo u mogućnosti ili nešto predložimo ili potražimo rešenje, pa nakon toga da ponovo nastavimo sa tim našim, da kažem, sastancima. Direktor specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači, dr. Aleksandar Jokić, podsjetio je da je bolnica prošle godine dobila godišnju nagradu Privredne komore Srbije, te najavio i veliki međunarodni događaj. Ovo će biti prilika da naše privrednike upoznamo sa onim što radi specijalna bolnica i da najavimo onaj glavni događaj, a to je ono što nas čeka u maju mesecu sledeće godine, gdje će posle prvi put za 105 godina naša bolnica, lečilište u Banji Koviljači i ovo zdanje biti domaćin 48. Svetskog kongresa bajske medicine, gdje nam se već sada prijavilo 35 predavača iz 20 zemalja, a još nije tek je počela prijava, tako da će ovo biti sigurno jedan od najvećih kongresa bajske medicine koji je do sada održan i nadamo se da će to sve zajedno doprineti daljem razvoju Banje Koviljače, Loznice i cele naše zemlje. Prisutnima su se obratili i eksperti iz oblasti upravljanja potraživanjima. Advokat Dejan Vuković iz kancelarije Vuković i partneri istakao je da potraživanja treba posmatrati kao svaku drugu imovinu. Konkretnih rešenja ne možemo baš odmah da damo i da primenimo, ali ideja jeste danas da u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i njenim regionalnim područnicima mi, ljudi koji se profesionalno već decenijski bavimo servisiranjem, otkupima i uopšte savjetovanjem u naplati potraživanja, im pomognemo kako i na koji način da tretiraju potraživanja, u kom kontekstu da upravljaju, da to ne gledaju samo kao teret i neku stvar kojom se nerado bave, ne sad u smislu da napravimo da se rado bave, ali prosto da to gledaju kao jedan potencijal, imovinu i da tome pristupe kao upravljanju bilo kojom drugom imovinom kompanije. Delo je ovako predirektno naplati potraživanja. To je zaista način kako vi upravljate sa svojom imovinom. Kao što neko odluči, ne znam, da osigura kuću, da proda, da je rentira, negde mi hoćemo na taj način da im približimo pogled na potraživanja. To nije samo nešto što sam uspeo da naplatim ili je nešto što ne mogu da naplatim. Tu imaju razni modeli kako možete kroz potraživanje da dođete i do finansiranja kratkoročnog i brzog, kako možete i nešto što vam pravi poresko opterećenje sutra kad otpisujete, ako ne možete da naplatite, ili administrativno što vam je gomila ljudi u naplati umesto
prodaji ili u nekim drugim važnim odelenjima, kako to, da kažem, utilizujete i da na pravi način usmerite taj kompanijski pravac. U okviru skupa učesnici su imali priliku da postave pitanja, razmene iskustva i dobiju smernice za unapređenje svojih internih sistema naplate i upravljanja potraživanjima. Organizatori su najavili da će ovakvi skupovi biti organizovani i u drugim regionima Srbije kako bi se što većem broju kompanija omogućilo da unaprede svoje poslovanje kroz bolju kontrolu potraživanja.